tai le o tatou mo fo le mafutanga ne fiafi ile por kalame pe on tatou yai talo fatu le kalesia ya me se foi la tolo ba o matato fa salo ne fiafi ya o se si de fa bo pon al tatou mafutanga i lunga la vole o pe o le e lunga Facebook mo le atua ile afiong pa ia le atua i to fina alo mo tatou loto ala tatou amata talo tama ba ftailo fa maon ba ftailo wa le lei me uma toa i malio ma tolot lo fa maon di mo lo wa le lei lo to singa ya i mato uia no lo ui le lo langi se taimi fainga ta ma to tele lo mo e mato fafta yo lo e pulea mo lo e umia pea le langi yo au manos. Father, we thank you that you never lose control of situations. We are grateful, Father, that we are serving a great God who still holds everything in your hand. And for that, Lord God, we bow down and we ask you that you will bless your people. Help us, Father God, to see your purpose and your will in such a difficult. Pulale le tua mo tato e kale si e ne fiafi. Ya me se foi la to lo maua mai el tato mafutanga ne fiafi. Me mo mo te fia fa manatu pe tangata le alo fole tua. Ya ne tolu fa pasuma le ono, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, and whosoever believe in him shall never perish but have eternal life. Mana tua pea le alofa le atua le lalolangi. E alofa le atua I tangata uma le lalolangi. Mafuanga fo ilea na awina mayelo na aloe, maliu mo le lalolangi ato. Au nofo alama ufaitau le afionga pa ia le atua. O le mea leo lo mai tawina te fia tu whaatu e whapea. E iai ia le alofa whapitoa le atua mo lana whanau. I latou e wala tau talia Yesu. E whai maari ima whaola. God has reserved a special love for those that have given their lives to the Lord, that have accepted him as a personal savior. E iai ia le alofa le na le alofa whapitoa le atua mo tangata ua whanau fowina. SAKARIA lua o lon whaiupo e walu. O lo ia upu whapea. For he who touches you touches the apple of God's eye. So tangata ala e a whaina I se kerisiano. Ia ua whaina fo I male atua. Tu sai male upo le atua. Momole yone tolu o le whaiupo mua. O lo ia see what great love the Father has lavished on us Christians, that we should be called the children of God. Lamaya tatu loa le lofo le tama o lo o matua I sa mai I lunga o lana whanau. I latou e wata ua o whanau o le atua. ROMA 5:5. God has demonstrated his love for us. He died while we're still sinners. Pela no foi ia le alofa whapitoa na le atua mo lana whanau. I latou e o whaolaina. There's a special love. Tatou foi la e uia I miolo. Tatou uia never tell me whamai. Ia ele ngata foi nao le ano no I isi mo whawhitau. You need to remember that God has a special love for his people. Moya alofa le atua le lalolangi uma e ia le alofa whapitoa na le atua mo lana whanau I latou e ua whaolaina. O nofo ala mo tilo ele mena tupu ma mena tupu ele whengenga tuai. Ia ma mea o lo polomisi ele atua mo lana whanau. Because we are living in this world, we are not being exempted from being affected by the things that are happening around us.
But I want you to know that there's a special love of God for those that are born again in the Spirit, who have received Jesus as a personal Savior. And I just want to share briefly here. We don't have the time to go into the details, but I just wanna share this, what I believe God has been saying to the world, and especially ole mea na tupu le taimi o noa malona ainga. Si o tala tu spaia fa mai matu ai kriva le ngango le atua i le lalolangi ma mena tu tupu ono le anga sala tangata. Ai fa tonu le atua noa e faule va. E o ye malona ainga. E uia na lofa le atua le lalolangi atua matu mai se lau lusu tau sanga ia maltelo isia son tu mai le atua e mawhai e ona aina whapitoa le lofa le atua. He took Noah and his family out and put them into the ark, which saved them, and the rest of the world was totally destroyed. O lo tau fo le fiong pa ia le atua fa mai e pei ona po Noa. E a tatu no fo ni ma compare le fa matalanga le sau kene se ono ia mal kene se fitu ona na tatu faitau le ia no tatu tilo le melo tupu te mi nei. Tatu va ai le langi ma mal fanga so longo lo ia. Ya la vat sa te inga mo tatou i o no fo New Zealand wale ta te no fo New Zealand. No tonu mai nei ya uia ta siva valulima e tele yo mea sa o tele iva ai mo ai. O le fo te veitau atu le tala anga o le tonu mai tala lei ina ua sau ia William Henry. O le na fsosoani e whaliliuina ia le afo ile ngana wha maoli ia matama whai e pui ia te tau o tangata. O le vaitaimi le nai po le se lautau sanga taluai pe moa atu foi. O le lotu tai pe se central part o langa o tangata i New Zealand na vaitaimi. Ai o le almele o tatu te tilo el te mili nei o e lo te tele tanga to yo le lotu o le fu o mga declare le maloni usila ile se atu no Cristiano it's a secular country ona tatu compare lo la ia lea ile mena tupu le vai te mi ono ona e mafo faulula ia lea it tawona yai se similarities. There must be similarities between the days of Noah and the present age. Well, tala la tu spaia fa mai wa krive le nganga le atua po fa no le nganga le atua no i fa ia tangata. Ale meno mai tawina no fa fitai e o le atua ina ua fa tonu le atua ia Noah. E faule va e fa sawa ilona ainga ona ave ese lo le atua o na tangata noa molonto lua malana fanau ona tu le tono le va ia ai white Malaysia no ano o manu o tangata le masesina tutoi o le memo muala e te loa ina le alofo le atua fa pitoa mo na tangata a le meno lona lua e la fai tau le fiong pa ele tua mala tilo mala mai tau le vai temi nei mal society la wa ia le langi ma New Zealand wale o yese ese senga tele no le wata to tilo nei le langi atona fa penta ngata ia ele fa nga ele tua ni be fa pe ia ai o le te fai tau to tuspa ia na whaatama ia uma tangata ele mas tangata no le te mio noa na tangata na lofa ia ile atua na sao mai
Ala ese la ile atua ona tangata. Ia ona wipe ese lola ia leo o tangata o mata toi le langi. O te nofo la mo mafo fau ile melea. A fai ile se senga tele ona po noa ma ve temine. I think it's a warning for us. I think it is something that we should really take into consideration. I think te tauna tato malama ele fina upea le ngango le atua mal tangata. Ya le unta to lo ni sila le ufa tanga le fai poipo le fa fine mal fa fine. Ma o tele fifo ita o te it's been condemned in the word of God. Now we know that abortion it's almost at the face a pasi abortion even up to the point of birth. O le fo uta to lo tele me yo tupu nei wo fa tanga le malo. Po le ala ma le to inga fiolo ki e tau te tali tonu iai. E au wana tato mana tua e tele ngese le to asao le atua e tele vavelo na alofa. Ai ia maita wina e mo ia tele ngese lo na to asa. Ai o mai lava. O mai lava. E le ai foi se sina te ena le to asa le atua. Pe au no na fato nu le prokalame le atua tu sai ma le mea lai lana prokalame. Me mo mua la no loina na ave ese noa malon to lua malana whanau. Ono le alofo le atua le tangata. Le pawanga kanga kukoi mari ngawe kai. Le na toi amata ma yele lo langi. So you would imagine only 8 people left from the flood. And then we see the repeat of what happened. Ole melo na lua la te wa fa manatu mai le ngango le tu echa. Ole tala ya lota malona ainga. Ole fo te vai tau atu ele afion pa ya le tu se kene se lona tau pa suma leiva. Ele mea na tutupu ina na po ya male tu inga mionga nga mio ita ngata o le nava itemi ya lota. Ele o yese se akele mal vai kai min. Awa leo te fai tau atu I o le tala le ia lota. O kamalo loia ngā mai Yesu e angelu ia nao atu le whalo lota. Ia ai maa e whaku e lota e watu lan whanau tene e mai le ai e mana nao e watu tamalo lola I kongo le whale. Kilo la ia ilwai kai minga e le ai masona e se senga. Tato te whapea la, ele whaia ele atua ni me whapea, au te whaia te to oto. E kele ngese ele ko o sao le atua, ai o mai lava. O te le whaia tu la le coronavirus o le to o sao le atua. Au me ie whamanatu mai e tau le alofo le atua. Ina ua whatau nu le whina ngalo le atua, na ave ese le atua lota malona a inga malana whanau. Ole vaenga lona lua lea, no uloa ai lea lofo lea tua ilana whanau. And I know ole example mo mua lava lea la, ile mea e whai lea tua. Lona lofa wa mai pese example ya tato. Mo mua e ese ai lea kua o na tangata o lona lofa whapitoa i o na tangata. Lona lua la tala lea lota, sa ave ese lea tua lota. Wa kumai kulunga lota ka wangwala angeru ure lima lota ai koso mai. Ave ese le atua ia lota malon to lua malana whanau tene. Ia onga wipe se lo le ia leo o so komo makomo. Ole me monia la ile o faita o tele matango fio le lofo le atua malona fila ngalo e fa sa ino tangata male ese on tangata ona fa tau nu lo le mele mana o ile atua. Elese o se matua I whaalinga lava ia tau ia le Isaia lea o lona matau pa lusu ma le ono whai pa lusu ma lufutas o le whaalinga o le matua I whaalinga le name e uia no le tusi lea o lo e peia fōlinga mai o lo wha matala mai o se pese ia po se salamo I vivi ai a le mea moni ia tu sa o le mea lea o matua I
matua I whaatupu manatu ai na ua a mataina le lockdown in New Zealand ele aso tonu alea ele aso lua suma le ono masina e tonu. Ala ese taimi o lo utau vava ai pea le significance ma le wingo whainu mera o aso ia. Ia tu sai ma le kalena a Israelu o lo ia. O matautia le mea no na faali mai le atua o whaitau ma uso esu e atua. O no whapea tu le tatu e kale sia o le alofa le o le atua na ese i ona tangata e le whatau no ina lona toa saa. Na sao ai lota ma lona toa lua ma lona ainga o te talitona wia o le example lona lua na. O le vaenga lona tolu. O le momote saloni e whawhai upa sulima le suma le vana. O loo ta ua i e le atua e le awhiongpa i a le atua le mele la tupu. O le mele la tupu o le asitia lana e kare asia. E no nofo whaatasi mai e su lungo le vane munimo. Ia ai whaatau nuu lole polo kalame le atua le lolangi. Ia leo tatou loa e peo na whamatala le whiongpa i le atua o poponga i e fitu lao i e tatou. Fitu tausanga. Tolu ma le aftausanga o poponga ma tolu ma le aftausanga o poponga ma wafa. E le lamal tatou teimi tatou teo i e. O lo ta ua whan momoka nito sulu lima whai upa lima sulu ma le lua le matango fio le natala whai mai a o le aso e to e tutu ngai i la tau whai mai o e na fioti o i le ali whai mai e liua o la tau tino o na si tia le o la tau e whaatasi ma le ali. Si I believe o mea ia o lo whamanatu mai a tatou le alofa le atua ma le plana le atua whaapitoa lava mo na tangata me fwai lea o tau te whaavai i a tatou ono sai me tau te uia. A wai le te tei le whaamaoni le atua lana polomisi. Wa polomisi mai o ia lave ina i tatou. It's very interesting to notice as I read 2 Chronicles 7:14. Au veitau le luono whainga tupu e fitu whai upasuma wha. E masani o mai tātou o veses ia e whaitau so oa. But as I read and I pondered over the verse and over what God is saying, o le mene no mai tauina o le revelation na mai e le atua i e tau. Wha mai, if my people, not the world, wha mai le atua, if my people, not the people of the world, but if my people, meaning I believe it's referring to the Israelites and the Christians. The donor of the taule le fasi upulea, if my people. If my people or the tono, I believe it means that God's people can change situations because of their relationship with God. Awa lefa mele fiong pa ia to if my people o lono winga la if o linga mai afa pe fai e tangata o le fa na o le tu o le mea la ia fa. If my people will humble themselves, number one, fa maolalo, pray te talo, seek his face, lono winga matua sa ili fufonga o le atua, and number 4, and turn from their wicked ways. Please make no mistake. A fai e fa fikunga nga sala le ami o kongu le aso e kasi. O lono winga i matua i mana o mia ta tolu kako e ese mai kako wicked ways. We need to turn away from our wicked ways. And whether you're a Christian or what, e ko kele ga kai lai ola fa mai fa ola inga e se ala ko mela e fai. O le winga na le feta la ye le atua i ona tangata wa ne te o tatou whapea ai ua whapitoa le alofa le atua na whapea le pulanga kai langa me whai e le ai. O le manino le awhianga pai e le atua, but if my people, meaning that if we humble ourselves, pray and seek his face and turn from our wicked ways, o longo winga ia we lau tila iai, we are capable of changing any situation. We are very capable of.
Awa le ile special relationship ka kong male atua. Le la fe mai le atua ka ko fai la mea ia. O nga fai no la ia le atua o la polo misi le o mai motato number 1. But my God will hear us from heaven. In meaning ole ala ngon na mai le atua tato tato. Ole no winga la falling mai e te me le longa ile atua ka kakalo. Ole melo na do fa mai na te fa mangalo tato ang sala. He will forgive our sins. Ole melo no tonu la le ke interest ai, and I really want to see this happen. But and I will heal the land. When the Lord heal the land, then the land will become productive land. There will be healing and restoration in the land. And there will be an orderly society. Makoyo kalikonga malo loko akoa afa malo loile tua lawil ele. Onga productive lola ia le onga fua mai lo lawil ele. Ele ngate le nao la yelfa malo longa mali toi fa le leia. Healing and restoration. Ai le ngata fo na ele ko infa fa finge mangi fa kenge mangi me fa penga mangi aposem. Ele ko ingi me fa penga because that's a complete out of order. O te nofo foi la we mo tilo ia e mako I lefi e fia le ku e me ye kupu ngai. And I think we could talk about the love and the mercy of God. Wonderful. That's really wonderful. That's what we need to do. But we also need to confront the people that we need to all return to God. If New Zealanders are listening to me, I believe God is so unhappy with what's going on in New Zealand right now. With all of my heart and humility, I will say that God is not happy with where we are. Me foi le te tau ona mala malama ai. Langa o le tu tongo le fa mau le fiong pa ele tu me tu tupu le fenga ngatua. La watu la so te ingo me na tupu. Me mo mua. Moses revival. Wa revival ia ngaku kupu ia tu e fa aulo la ina ia. Ona o tangata ele to tele la to, but only few people who made it happen. And for those people who completely turned to God, revival came. The revival, and after revival, here's what happened. God rescued the people from Egypt. The Pentateuch came about. The Pentateuch o kusia lima Mose, kenese soto Levitico numero Deuteronomy. They came about as a result of the revival of Moses. Ele ngata fasa o loto I tangata Israel o revival lea o le liu o Mose ele akua. Ai na tu si ai le Pentateuch le tatu te feitauina nei. Now for some people who are arguing now, and some theologian argues that Genesis chapter 1 to 11 is fairy stories or myths and legends. But even if we don't have the whole Bible, chapter 1 to chapter 11 of Genesis is absolutely enough for the salvation of the world. Because imata upuna olota uaile creation story, oloka uaile le fallen of man, the promise of the restoration of man. So le memoni ala o le tu tongo la fiong pa ele tu men tupu ingo baten kan kai le. The land was completely healed. And out of the restoration of the land, God took the people of Israel out of Egypt. And as a result, it's called the Pentateuch. Ole meno no lua na oni nai mea ia mai fa manatu adato. Ole revival te me o Jonah. No, Jonah was just alone by himself and he made a turn to God. And here's what happened. The king of Nineveh turned to God. He called the fasting even animals. And here's what happened. The wrath of God was turned away. And people came to the Lord.
Bia o nga fu me wa ma fu le fi fi o le tu ono le nga sala me wo o ku le ku le me le nga o ni ta ole si revival me ta ti ale tu tonga le fi on pa ele tu o le no fo inga altama lo king Josiah's revival 2 Chronicles 34 verse 3 to 7 tu le mai te malo le hi nga kalepe se ai mo o tupua ko restore ka malo le pass over fa mai nga le ko fa mai se pass over mai le time o fa masino se yo o mal time no fa nga tu pe le ko fa ai se pass over ma ka ki le lord ko spa ko al versa the time in the revival 1 person made a change and the whole nation turned to God. Olala wo interest le mele le if my le lo no fa to profit through if my people if God's people if the Christians if the Christians will humble and pray and seek the face of God and turn from our wicked ways, we are so capable of changing things around. Me wale te te ton wa wia. Wa ma ko ile fi ale ku ai me tupu nei le lalo langi te me nei. Fa kai fo ya Donald Trump lo kan fa ko restore ya le kuspa ia ko wa onga. Ya le uta to lo ni usila. Ya le kan fa ya ese kuspa ia me ko wa fa basi. Ya la va fenga le fi ale ku ai ngongo ngi me fa. Ya le fo pasi ya le kula fonga e aponta I kamiki. Maka kia le bele o tupu and make no mistake that God is not happy. God is angry. How do I know? Anga lu ke fai kau le fiong pa ia le tua le te loa. Ol me fo le te tau on tu fa tasi ke siano la tu te me yo lo fa nei. So that God would come and heal the land of New Zealand. Fa manu ia le tua e tau fa malu lo si le and continue on talking to people. Now remember, or if you are not vatul te mine nei tau sanga le nei. O lo I te tongo na fiong pa ia le tua, if you are not mai le tua. To te mana tua fo ile wing o tau sanga nei 2020 is the year 5780. Number 5 is the grace of God. Number 7 is the perfect number of God. And number 80 is pay, which is the mouth. Now I believe that God has given us the grace, a perfect grace to speak and to tell the truth and let the people know what God wants to give to the people. Ia tato e kalesia fa malosi lo te tele. Ia to on sa nei te miu tato iai, but continue to hang on to God. God is still in control. Pa manuia le tua ia to ai to e ole sale so le sfutasi tai au ole alai mai ele apostoli tono al tato Facebook o ia le la unga tai ala sa me le oni misia sa uni follow mata mai e fa fo mai upo le tu ole to lo wina ela na ona le sunga le apostolo vediamo ma fo il tal sutasi la sa. God bless you, we miss you, and we long to see you again, and when we shall gather at our church. And continue to cover you with the blood of Jesus. God bless. Amen.